يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن تفسير نويكا قرآن دكوريا وبايل ما بمنغالا كولا كورنا سنغرو بي قرآن سلام أبي ناني كنوندنا نافو مسورة الحجرات وآيات دمنو أمنا كلا wili odeka yana ngata je fa ami amanga anga makro baw fo munu ngara dine birgide volo da baw ye anga jamana nunga
unuka kolo hiru unuka nashiju unuka muntaga faru wati asro foita jamana ngono ko ju ko nya ko cheblin ko ndomo ko odunu foka no dangal daka no buru fiaka jamana debe ko de do cewa muso dimi sama makro nga meka makro min go fo ikado tumana mina uluna na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dakur nyaw anaka kewalo la dagil dem na jamana ngono kuma minu nyekala taka nyashumo okara ko motugo karando mo digo karanya tigo karajo tigo ye ngo saballa umunyuna yala deli chendo ugana kabo wolola ugana kabo dugula kama mun muso bo shurula gula bedaruka ko kadaka una mena dukulu sumsumye oye wale na amanga ke ite turla yoromi obe kwadi mi bladim sauna terejugo yado Allahu akbar atawasaw bihi mango fanani mohoro blala nyona o kogle ndakamo kaka dukulu sunsume ne ay ulu mango de ma jeno e konte muhammadu ikay ladabuni ma fala nyona te mangono nga dukulu sunsume naboleni ni labade ni terejugo mi nanga jot neche o jotigi kele o boltigi kele o muno malikona ya olu fana ye ni ne fa chorba wede o manga ye kele muru bese tamaw yota ka muhammadu ni aka maminu nu ye seldamene kubu fachu mi ya korotitigu boltigu nyatigu olu fana ye dabala jugani ngene jugata ka koloshi tigi nu muhammad ladige ban folon nu anga jamano kaya kubu shilatunu chorba nu bana ye ala deli shutle tabatiya dana nyonau wishiga wurdi wishiga sali kerabe tatiga mami komotu aninya tu ikado olu chama jala manaka ka misru ye komo folo komo dunu folo komo dongle dalaw aburu fialaw olu chama nana ka misru wele lawe la ilaha illallah o dongle dabaw ye kaw kajanaye usete komo ye la ilala sunzumiredo la ilala nega beredo la ilala sete komo ye la ilala nu etoy nega beredo la ilala sunzumiredo la ilala niye lajible kanye komo ara ke lajible ana aka kolokele atlola ale kele silamay aya benye fa dongil dato ni mamgo ko silamya nana nunu njiya fa kado anga magorba ayide ulla bene kundo beretu do negetu do jenmo japa ngalo vido nga ko ere temesira anan na tugo yaay ka fo amamina ni njemo ye amamina no tedo olu rusorla ka bode mashimo japa ya la jible ni nyono abufo anya kiborame ay rutara bora dugu na moray nera ya la jible nyana era wa soro koro karasa anaka tabaldo ndara fo sodu njela rawlo dula koni go ya soro bulo bi yere sa koro kan namandi ay manda la jible bo la ilaha illallah komolu ka melegele mauti la ilaha illallah onge kego de fogo e hagri jigi kamara la chorba jamanja kakadi ebe sabala marala ni ya kay akabla tekelmana ere bisinga do ga boye ni wiye komo dongil dalay akakadi
akelema ka yoro la alde aduti alde almami chawkele ku baraka na umme olu nona sa sumana na mo lu tafu ya mainde ni sabo na ala kira fora ka salatu ku ka salatu de binye shin numo lajibi ala ka ini nyono da rasma bel ko baba ka fulbe falu baba ka fulbe Allahu akbar konna shegana ka fulbe shegu sala ka fulbe salatu bayi بسم الله أمدم لك هنا على توي الرحمن فروب النعمة تكي الرحيم نعمة كرنغر لتكي يا أيها الذين آمنوا أو ما من لمن ينا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله akana gri kabla ala na kachide nye inna allahi kado ala saminu ala men baba alimun don baba to lenmiyan lemen yabaw kanga ladabu minda ka ala na ka kira segere ka onno na blaw segere khalifa ani don baw nino lube nyove ladabu an mafa o do kanyila ni ayayin etwan ni sulay akachala abamla sra o koyna kusabe ni komi mbey e manyini nga ala krafe ta fa ya gladinna kasinga bla nyefe ko lati ala ko akanuke ay wattaqullaha isra'alanye inna allaha kadu ala samiun me babadu alimun dan babadu wabitla ka ya ayyuhallazina amanu albi aw limina jo amanu wal limina aw dukudu لا ترفعوا فوق لو ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نابي بمنا أكنا توقع بمنا كروتا ألا كتشيدي كبما سافده وتيكي ويبو يباليه ويلا ربو باليه ni ani ala krabe pmana kana to ikapma كروتا أستاسافه ni muyami mi da alakraka sallallahu alaihi wasallam ma nyamaw khalifaw andina nyamaw olu fana madama inu be mana ni jogo kele do olu be alakran no na blad la opma niye ma ladablinye kana singa toka pre be kaka korta utasave ngaya fanga famu adama de dobe olu dachugaye ukapma bi korata savete olu dachugaye agacha maningawla kedela kawni kamara ni sisugo ni shasugo ni basugo prembere manade o min dachugaye ataye ala to minamo la kadaka lere diga bi prend pmaita ta do ka prenere la o kote de nganeni emini anga pma mo fele do ka koro o ma madama ani ala krabe pmana asigi ma koro wala ma ka baro dala wala ma khalifa do wala ma atwadi don ba kana kana singa prep mana nya fe hotel la dabuye may wala tajharu lahu bil qawli ke jahari ba'duhu li ba'din ko wanni abaka puma yere ko ikana pere ni na baka puma nyobe ko kana pere ikomi
ini anw maa gansanw bi pɛrɛ ɲɔgɔn fɛ kuma na cogo min ne ne bɛ kuma na an ye filaw ye an ye teriw ye o kuma cogo bɛ yen an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka madame ni alakira bɛ kuma na ko kana o kuma suguya kɛ alakira fɛ dɛ an tahabata amalukum a ko nin kan ka bi da ye ne yɛrɛ ala fɛ mun kosɔn i ka baara kana ta taa daji i bɛ jɔ koni dɔ la a man ɲi dɛ maa min kanu b'i la maa min bonya b'i yɔrɔ i taamacogo kɛrɛfɛ i kumatɔw fɛ n'i b'o ɲɛfɛ i b'a ye i yɛrɛ lahala bɛɛ kan ka yɛlɛma a fɔ o ma taqwal qulub nka njɛrɛbɛ i komi i ni i filan walima i ni maa wɛrɛ bɛ kuma na a ko a kan'o kɛ n'a ma fara k'o kɛ bɛ a ka baara ɲumanw u bɛ daji dɛ wa antum la tashuruna k'a sɔrɔ a t'a kalama inna allazina yaghudduna aswatahum ikado ma minnu bɛ n'u bi u kan majigi inda rasulillahi ala ka kira yɔrɔ la f'u n'a to kuma na walama u n'a tɛ kuma yɛrɛ la nka ala ka bɛ jama in jɛla o kuma na u b'u kan majigi ka d'a kan ala kira bɛ jama in jɛla ya walama a ka khalifa bɛ jama in jɛla kuma o yɔrɔ o kumacogo o ni yɔrɔ tɔw kumacogo man ka kan yɔrɔ ni a ladabu don maa ni a ladabu don n'i b'i hakili to n'a ɲɔgɔnna na i b'a ye ala fana b'i ka ko dɔw dilan i ka jija ni kuma tɛ se ka min dilan ka d'a kan a ka yɔrɔ lahɔrɔmama n'a ka maa lahɔrɔmamaw i y'olu bonya ko maa minnu b'u kan majigi alakira yɔrɔ la sallallahu ulaika allazina imtahana allahu qulubahum litaqwa k'olu dɔ ye maaw ye minnu ni ala ye u dusukun yɛrɛ k'a labɛn ka bɛn ni ala ye siran ye imtahana allahu qulubahum litaqwa ala yɛrɛ u dusukun labɛn ka bɛn ni ala ye siran ye lahalayaw ye lahum maghfiratun yafa b'olu ye wa ajru ani sara azimun min ka bon inna allazina yunadunaka ikado mamunu be muhammadu wele min wara'il hujrati uto sow kofay aktharuhum la yaqiluna ku ula so chamambe hakili tufe walau annahum na yasro ummanunu sabaru ku saballa hatta takhruja ilayhim foy ka bo kanu soray lakana khayran lahum udhara ngabumo wallahu ala ghafurun ya famatu rahimun wa hinanjidu ibadon na ala ko todi mamnu ma ki wele soko fay ko wala so chama me hagli ndawno wala annahu hanna yasro qulu sabaru ku saballa hatta takhruja lahu fa ikabo kana mo lakana khayra lahu de hala khairat ngabumo ga ala karabe misir kono ya sallallahu alaihi wasallam misiri duwan ne frère muhammad o ila do bali ala ko kanu ke gwere ikapma i premier tindo o mom sa ngani digla mo pme kan ge olu be soko fay ala krabe soko no wega premier ka wele on fa ka doga fo larabu kan nalumaya anaka jobato na ka fasa fe ukme atwadi ukme ni kata baganya na yani kala kra nala kra mana o watila be larabu kunya adamadi ya rabba kun jigira jugoro kujugu
ko jugu shisha shikunde ni min dula anan nalu ma fe de musuma bo ne ka tano ko no kata de ngese ka bla kono domina kono dala fe e do bra ti ka tanay e net so mo le ko mi singa fa nalu ma fe ado selama la arabe ka fa ala kray sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah ko ta ñen muso ne ka tanay ko kono ka boko kaka ala karo kama ki dusuku ndara mini e sira ko ke idusuku ndara mini makashiwa e ko ya rasulullah ka kashira de e ko ngani boko kaka ko ngara bagawni o akachala ni yoro do be e ba fo e ko mabi makalan na he ala kara ka wala na kata fondalo matakuru la foga ye be ga wala na de ba kono ala ci rabbe de mo gawna tabe kanu o fana tabe sira do be sabi do be alakra perna ka alakra wurete ya rasulullah la kuma ra la bakara ya rasulullah ere kadne sisa jurum be sababu chugori alla tanye kanu de perna to ka jano kadale jurumo to la de abada ire kadni ya rasulullah alakra kamo almaru man ahba kone kade ko ko wa e mam nganu ino be nyo bedre e kanuga fevale o tijufa o yoy o tay mora kanunela ngano tesa alla dabu kanga ke tumi qur'ana fla ko do fanyana ya ayyuhallazina amanu aw ma min lamina kubra ladil ka be akadamo in ja'akum fasiqun bin naba'in ko ya to do ni kibranna namo fasiki do fe chenigala do fe fatabayyanu ko ya ko sege an tusibu qauman no maga abina jamakul do tonyo bi jahalati kasrata do fatusbihu upmano karaku aw bina ke alama faltu aka kewole mi ndigara na de mina nim sabawi barani kibarana na diamota karsabeta wono karsala ko yakata ala kullu kana singa to ko rakata fatabayyanu aya nyenyi ka shido folo an tusibu okoye akanata baga wala ma akanata chani do kawmon mo kun bi jahalatin kasurata do no de kera ko fatusbiyo aw binan kuma abina ke alama faaltum aka kewale temenenga nadi mina ni sabawi kada kana tele ko ju ibay anye bita do pum asra jama kete abina fa amra sulam nakana suratul fatih kibrana nadi ala karam sallallahu alaihi wasallam kaka chide ko mo ngo yaka chide fa yani gata kunya nyedo ala kray sabo wele na kra chenyi op mai da ngalla bede ay na nga anga daga mi sayaka oga betur wani ko fe kuna fonna na ka wala usman ma fa maganga bu fe o ala tla ko nyefo ni sira kundira aw mo kata maga apmina salama chama fa ka torata do kada mango ka jugu ya fe ma chama dura ma ngono silama do nguti ga dakana ga jona mo bola muso bolula sete mamni o bola
ko da kana mashi make silama ngono ko ga tro pro mo blagu har sayyidina Abubakar ya buga do la faka kiri sayyidina Umar fana bete pro la beku on galera naka la halaya kamo akoni tumana min alayhi salam era upmana upmi seli keliminge dugola derol akambuna arkamna o kon borala duga seli ayo wala ay ya weleni aprenay ko itala o ale dunne salamela o koni ale kera silamo sinzim bire baye ka jatiga buka mangono o kara sayyidina Umar duni on go sayyidina Umar ka duni o kara alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dowde kada ka toro gwane nyani gwane bolli fali gwane ande mimo ono nyani alakira sallallahu alaihi wasallam ado ni ngo jongana jira ala la sade ay bulo korta ko allahumma aid al islam bi ahdi al umaraini aw bi ahabbi al umaraini ilayk ala toro gona de mango ko toro gona ko boli gona ko fali gona pan ngo be tuko mi magangono ma farin flami be che farin flami be ne dugu bebu gashi sigi na be to dabne Umar a Umar to flyna min ga de ere alay o ke silama de o dugu sama kana silama fa ika silama fa ngadi silama mo noy o do kele ala krafe o che farin flyna min na silama fa o kra Umar ibn Khattab de o kuma ala kraga do ode Umar sayyidina Umar ako aizal islama islamiyya fangatigiya islamiyya bunya ni Umar wala ni Umar to flayna minga de alay Umar ibn Khattab sugandi kamur toy noye Abu Jahali akom mo chola opmana ibaye malla flen chama me musoula ani ma korobaula ani sete dimisano chama nga islamia tura dugula magamono masaka da kenaka akbara minna ni ala kirana ka sabo kunira kullabe gata de ko usmana fara katu shuru duguka ala yo defa ko akmina mu'mini che chama ni nyumun muso chama ba kasar aw ma do apmike anyamulo sha nyere nyena yawe o kama nye aw bulukuru kabo mongo fana bulukuru kabo aw mo man lalika me ka dia una nyono kama ni na foni donana fatabayyanu jangoni kuna foni ni Allah seba ma la dabule mate fasigidu no akono suga kera akana singa gringa ka ko kade abanya ni seni bulumi nganga takatoro kuta kunamu kebe abuna nimisa akakele chamana wala mu ayadu anna fikum rasulullahi ka ko alaga chide be awcela law yuti'ukum natura aw nafata fi kathir min al-amri ko chamauna la'antum gulaw bin asrade walakin allah qala habbaba ilaykum al-iman ala yara liman yake fenganu ne aw duskuna natwayri aw ru illa وزينه كتلك مصر في قلوبكم أو دسكونا وكرها أي فنقو إليكم أوجه الكفر أنه الكافرية والفسوق عن الفاسقية والإسيانة عن الكتالي أين والجو سباني
ayo ga fengone a ruduskuna opma nille mania ano kewalu ano pmo o jera mami induskuye ka kafiriya ni fasiya ni wala kota ko o koya iduskuye ala ko a ulaika humur rashiduna ningera menu ye ulude kanabawi ulude kananidu fallan min allah nyeftamande mi morala yora wa nimatana naka nemadu konta ndi sorote wallahu alam ye alimun don babado hakimun wa hikma ba ka kubela wa in tafatan min almu'minina kon mu'mini jama kulu fla iktatalu ko kala donu ni nyonje fasilhu opma aw kana jo ka kala to laje opma aga wuli akad lalika bainahuma jagulu fla ni nyonje mu'mini jama kulu fla ni nyonje opma kala bido mu'minu de man nyonje e ko kala bido ma gwazo de man nyonje tumi ka fo anye mu'minu ye wala ma islame ko andi kele la 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 armade dara nyina ni fili ani jolim mana wado jolibi goniya o ma ka kina fo ko islamu wera ma tigela ala gulla o bi kele de o bi kele re fo ga nyoba farda nyobe dabi labe ni boka ko ngano suya kera ku aw minu me ni kabila flyinga kele aw tala wala ma siyo flyinga de la ko mana akanu flete fasilu awli akad lalike bainahuma uniyonje fayil baqati hidahuma on na ye lalike sa ka anya yini kana lali dabo mana ni asorlade ko chena doy ale de jotala ngona tabe atafe gadabla ala ko faqatilu allati tabghi mi murtibe pewkat son ala ko mana ay jaga kele hatta tafiya faga sai ko ila amru laika ala ga yabaram fa in fa'atu onni aboraka murtina ka de makani mo yekun o kuma fasilhu absroka dalike bainahuma uninyo jasa bil adlin la dilay واقسطوا ايتلي ان الله يكاد على يحب المقسطين علبه لا تلي كبو في كلم موفى سلامه جما كلو فلاغا كله alakra sallallahu alaihi wasallam alaka wati temene kana umar ga wati temene kana se usmana mo kala do duna salama uruni nyonje mumunu nyonje oni mam yota ka kina fo salama rumanga kala fo wala mumuna kala la ala o nyefo kaba mumuni ya korota ka fo ko ndidimi wala mandi kelege ay keleb sa do mumunu de man nyonje ko sebe yere ka nyoba yere bulla fo do fa nyona o ko ngano kera aw minu ni ataka la ka bi gero ka dalil layni ngana ya kulu kele o kon take ma murtiera ti sofio ala ko ma ay ji ako kele fo ga fasa bala na nyama jorop mami opma absoga dalike o ninyo jessa ni la dilay o kora ya ko na tafo ka bi do fara doga de ay akana fa bi fara doga nga chen obidi chetigimo o min jala do bo jala ge fa nga na ya soro fanga mbala o do aba fe ko dejira doina o mo ka bi je ka le kele ona ya soro islamo ka sigidaw ni dugu la ko ni mara imbega ka ke anve
kerengenya dugu kono ko dugutigu be ka bara kenga iba keni chama mina jamana ra kono foga famo kono go tigere kada kana suga dabura dugu minuna ni dugutigu yo unyoma jo tretete kana kelain lablu juye kana ye kana to wali kuma bla dugutigi blola ni ne kerata ansigi me amandolo andlo bala nuna ni nyonje ama kalamo ay do bugo nyona ka bayre ko karta jongna anye kuma taka ye chena e jotala anda fe se kake kelenga min jotala ngo nato fanga min bala o do ababa ko kuma dugutigi ba jara ayo ni joro kerwe wona fana dugutigi de mi dugudo mi wele fami jiraila wala mai kika bino je ka boya ibaye anaka fasambe abisumate onna sumaru lakum ala ko kuma abisinga foli ka woni nyonje sa ni wara ci mi ame fitna bade mi ngono bi na da mina flow ni kado na bagara na ya soro kunye baraketa fla dugu ni dugu flam ye nyondro dugu to dugu tugu ka ma blaka na ko nyanyini o ka fo mi temena ko inde karata amba be kalamo karsaga o de jotala ngai rubo do ay ko be fanga bala ko ma ko izama jamana dajuru sama baw wolu ko tade on yuru minu me akrafa duguni on ne dugu tugu wanga dakuriya fle ka do ede jotala nga fanga mile ba fe ko jira o ma ma fi nanye manga men ko fe am bebje ka tatu edila ni it atwadi equivalent ma ko kuma am je ka fama o ladina o bena ikamo e bay ko ngumi ba o yere da man nyonje yamana kam marfa salo abada o kuli dola nga ukakobu bulo ala ko ukakode isigi abina yera sore ulu kala do wala fami tasma tuyo nindo ko tayo reche aide opma sigidala kabila la dugula ni islamo yo baraka nga fitna chama me atita nyefe ngane ga srata de o de bato opma fitna bi bunya kata wat siga mebli innamal mu'minuna ikhwatun ikado mu'minu be balma mawde fa aslihu opma idalga bayna akhwaykum abal mawni nyonje na kon ye fitna me ma flan nyonje kabila flan nyonje jamakul flan nyonje ala ba ko defo la ko mumne bal mawde de kanisi ko ngasrata la ato kanake ay wuli jona akata mo fe kanaka armane fe ndoy domi ni shetana be ede no fe iga don ba ya tola era ka kala ne mina ko karamo sabalsa abeta akaramo de yigoy ga shetana mi milaw do abada doni be bita kema ga birite muso e ba bugara ko kala ne be kuni no ye fe vendo to be kuni na daga shetana do illa ga kuma kala bita kala be bita kala mali ra do bina karmo sabalsa aketa ami deli e may ni meta amma kala ngoy ngawdo e kala kunu mila fitna be o ko fe yire bi nimisate ko mo adama de on atika ta ka nyondo ay
ate ta ka nyono fa ka abulo do nyomulo de ka nyonde be wattaqullaha alako aha aya kete o de ala israel de Allah ko turo no gara nera ala be hinala ga karsala ko be nyona anu nun dai he ni ngwa mebe koy ala ko chorba ka pamma inde inde sigi nyonyi maya inde ta nyini ika jige tasma inga ngewo ko koy ki sigi atikati ko tele srebo ko baray ko tebu munu ko baray nyona nam na yake chugo do ne opma nera ala bina ni hine sababu ye ganama kete kun opma fitne ra sababu na ala bo dale kata opma cheni kanga da rawati dai ya ayyuhal ladzina amanu au mu'minu limanana la yaskhar qaumun min qaumin jamakulu do kanata umbara bo jamakulu dowla koluf lemma jashile wala ma koluf lemma kunda pa kano kede asa an yakunu khayran minhum ako ado bala ebe ka mami mbarabo wala ma ka mamun nga ma kunda ka fle aru fle ma ba o ka shaga wala ma awde ni ako acha ka chala ala yorola olude hera ka bokata ma awkade wala nisaun min nisain asa an yakuna khayran minhunna muso jamakulu fana kana taw mbarabo muso jamakulu werawla uyanga usabe kajira ka fa amman ko bece wala ma on de kapsa yo koy kanoke aga chale be ki mbarabo minuna ala yoro lolu de fatama die de ni ladil kami voran yebe ni yanga baraw tabule wala talmizu anfusakum akana talle bubbangi nyona wala tanabazu bil alqabi togolangulung fa kanu fonyomo bisa ismul fusugu ay gado togo kon ngara togo jugu bay fasigiya togo badal imani ile mena jondo kata to wakunda taga daila fa kana somo ka mo gal lebu nyini ko fo ko kana ke agana to ko lo nda nyona malangulun to yerabta temiro dawla boroda dola bay to kunda de babela fo uto yere tani ka foble ala nu kema ka to kunda unda da nyona malangulun to donge to u fonu bayu atwaydi u kuni do to min daro la ora kunne do malangulun to nuve ala ko la akana to ako daira la sa aya yira bo kono muminiya islamiyya la ka ko fe fa kana o to kulu to langulun da danyo na ka kanoke o man lam yatu ko ni ladir ka mami ma o ko sugo da fa ulaika hum zalimuna o tilama de to jiwi ya ayyuhal ladzina amanu au mamlimana itanibu kaseeran min adh-dhanni kaka yoro jiya kusebe min adh-dhanni ka bonya jigila nya jigi may abu furusa nya jigi ma bis nyaw che nya jigi may abe bade nyaw abo lukuna ya nya jigi fu e a mérité foi imaji nyena nga mira juta kada nyo ngati ala ko kana ka aya dabla wo ya onga tabuleti kana sai mira juta kada ya dama de nyo aka mira nyumata husnul zan wode kan adama de mo
abina fa met lemina mali bi silama de kata mali kono katame ma toka ni aw be aka o silama dugulay na do nana na jigi jatigi ka jimina dumuni drama dumuni ga tewle fa be sa durani gala ka boka ay tewle udamne soni atlaga do nyigala abora atlaga do ne kono sonde koy ayo ala kan wafe paraw sende ka buli ka jokoy karakasa nanga fatura sisa konna ma seltoy ma seltoy la ka jamana be cogo mina ni silama ka cani ma toy kele bo ngana nyuma de ta kada nanga nga abi ashugo ke silama uta ke chola no yo ke ayenga na nyuma min da kada nanga nga ala be awanga ni ma sarada mu kada ka ayenga na ndima da kada ngano ngana juguta mata ko jugudo kuma cho aide angani judote na ya sura silama do ay ko jugu bake ngam yo ke kada ka ngana juguta ka sura na ku ya ke donyi silama do silama ta ay ngana nyuma min daga daka ala bo sarada mo na kra silama ko wa abena asimo ay ya to de fe selmi ngaka o baraji bidama aka ngani nyuma baraji bidamo wa ay selmi ngaka o baraji bidamo ngana ya sura salamate awe ngana nyuma min daka selaka aka ngana nyuma ala bo baraji damo ngana ya sura kra salama o masalaka kun ay ngana juguta ka da salama nyoka ja karsa dinga do karsala ay usra ay o ka salama ya mayar bo fo aka cala kola shima yaku amma selgulo ye hayde ma dom se go tabla ira kun tesla mayo oni shi ye balia o kana singa abali ka seli ni ma suga ko na mi na akalla ala na saka fatu me aka wala tilika de on me ngene juya mi waran ni ala ko kanga jodo la de abira ni abi adama de seyoro mi fo bi ni misa o yende kwa ka yoro nyaa ko sube ka bala inna ba'du dhanni ismun ki ka do nyaaji gi chama me abbe jurumu ko ba nyaaji gi te kate ka furduma sa kana ke ani ladil ga volo in jago fasikun bin nabain karsa muso beta ka ala ko ako sigate konte bi ka furusa de malangolo no wala tajassasu ka kana nyonga ko sogobe o teseba ko sogobe ko jugu amay kana ke wala tajassasu akana nyonga ko sogobe ima blawla ni vana bana ko sebe kamo ko sogobe fogata bo o lebu doka wala ko itlala sade ni che irata dugule chama mene feya ikomi balmake iblamso isigi nyo terge mo ta so kata bu ga sawa
iti to go fle no nyewa iti to go fo o yera tammene alabulo ya ni ne ka nga nyepo ka iti mino mo o yera na mino fe ina yera na mino no fe sade kada ka nyi karsata ko lable e ka bo ka e yoye e masagi dat ko ka yo lebu wala ko nyana ira tlime choy wara wade be mi koni nyo sobe anyo dem na nyongo fe jen me ki dafale do atigi be mi afma momini jamakulu kanga keke chugomi ni surati kata demena na fo albi ambo dela akaran geta ayin geta a ayru ni nyon jakudo konta ala tagui ala tew ni lel ka fe ngida be an yuru ni nyon jey wala yaqtab ba'dukum ba'dan wa akana ta nyon ngorofo ho ni mi warani mama bi tajassu ka karama dunga ku sobe ko lebu ta bo op ma bano ma korfo ite ka ta ko to blu e karsa ke e go abeta kumu he ala ko aywa ni ay ngui kana do ngai mai imo sese ka ta lebu sa e se ka to fo leblewa ino fo tewli yorla ino fo tama yorla ino fo bara yorla ebi to lasa iba ko min ngorofo ko min lebu takafo oni baraji do eni jurumbe nyona ibi ka jurumbe daji ya ila to baraji be daji ayuhibu adukum an yakula lama akhi meita ko yala aw do ba kanu ni abul makasara aterke sara ajenyo sara ka ba su duma o mandaide kadaka abul madu fakaritumuhu kiya do ka kwaide e arba de sugo ala ko ha aywa wa ma korofola e be ma sugo dunila wala nyumande ngama fo mi daga saka anyeruka sigi daw anga baro daw anga temi yoro nin lala ne ka cala wala be ka kan ladi wa aya dabla nama dabla nyesmatina nyesma ya jme ninga lebuye ko sobe fogata o lebuye ko keika baroke Europe mai ko ga tewli Europe mai ko ga bara Europe mai a sogobeli ka soro o ya do majurumiye katla kana ke a korofoli jime kuma bene tar ne bina e ba borobo yo ala ko anyana ibe ki yira tache kata minga lebu yere fe ibe ka baraji do mo nga ere jurumu do sade o ani femi ga kan alam soro ko fata yala ibal ma kay mo asale e so nga so duwa kiti sone awa ko ma korofo anu ma so du be ka alarola kanake alakrat li sallallahu alaihi wasallam asabene do jado nana talengoro ko ashada be ka lagali ta ka jewur ala kragolla kanu fo ya o de bala mangolo ndiga ay ko mi yera bala o foli o de allibu foto o de akro foto foni ba fo kana tan ni siraga ngano tebe ni e fo mi ndala o te korfole ko e ngalo te kadala o na jurumudu ngam mi mala yere de na ta fe
makado ebo foli mi gada o yar de ma sugo dumi o de ma korofay nga itla ka fengore fala mi ndala o jurumu fla de sa ye ngalo mi diga o jurumu do itla ka to do lo ya da ma jurumu wattaqullaha ay sira alanye nimbe be ka fo ala fe awnye muguso anga sigida anga société anga jekulu abisaka saniya tigomi ko ta ala taw atoro fo ti alamu fiu abe ne nawe anyangata allebu anyama atoro bise awndemo ko ta ala taw inna allahi kadu ala tawwabun alayhi tubu chama min ba masa rahimun ne kerngle to kore ni wole fen fen fora kwa aya dabla ayato o ka fonni ake kasake mo ne tabna ya fawa wala ma yira ka jiro ka singi dawa ala wode ko ay inna allahi kadu ne ala nimme ka ka nabla tawwabun ne de tubu min ba masa o kore ni fen fen ni ajogo bela ashita jooj ma wede afara kanake ere be ko ka wala ma yoke ay ka nimsa ka segi ko ala ko ne de tubu mina ba masai tawwabun rahimun ni de segere ko ba kuma nga hine o binya shimo ya ayuhan nasu halbi ala gal ladil kayme aw adamadu inna khalaqnakum kado ne awda min zakarin kabo cela wa unsa ani muso nyawdo ga ceni muso wa ja'alnakum ani awke shuban shiya ye wa qabaila ani kabila bonda inna akramakum ko ka addoke ka oke shiya ye ani kabila we jamu ye sigida ye li ta'arafu ko dabara da muso akanya nda varado au kaziga nywa nda varado au kaziga nywa mbugu na tigedo bagari bagar to gacha bena girga ni fafe bagar jara kudu jara kara da bare sangar ke kudu bagar keta ko o lahala minu nyoy ne o kede musa aw ka nyom bugu natike do konda ne ala tew flana li ta'arafu akordo e musa aka nyumange nyoanye kabila iwa soro ni mbonda ni bara dobe o kan gulu bisola ko sebe nga bara wara be wala madal wara be iwa soro ni kabila nu o mo bisola wa autisemina aw buno kala nu ve o mo kan nyuma yabi ka o kala aw fana tisemina aw kan nyuma yabi ka atolu kan nyuma yabi ka aw ye ko aw fara kala wala o yakile ka nyuma ke nyanye kada ka adda ci go yarala iba soro kodo kan no dobulu ka tame doka o fana le taarafu do wa jera sigi mo daga kondo wari kabna mawulo anga makoro bita fenyini nay adukulo ala kame kaga dukulo nema may anga machama nyira sinaga sigi dukulo era la halaka mo ibi lama doni be fendro o mi ngara olu ye ko korote kondo wari nya kapsa ni malde ni Burkina ni Sierra Leone ni Guinée kondo wara kawno o ka du kolo atwadi
nogoma ni illa ma do ni fema soro ngalu fana ni akara baka fana ka dogo lu fei onno lu fana ko o ka o lafiya soro ko lu fana ka mali magwe wala ma fo mali fana ka o ciga tay ala ko alla jede nya beso atala ngo ko to ko ne so mi na katme do nga ko de baje kapsa do nyede ayi ko wera be ba do fana ala fana mago bi jolawla li ta'arafu ko kana taw ke kama atwadi kama yanga nyongu nay ayi ne adabo de aka nyuma ke nyoy kuma adabara mi ngam ala fe no ye anga siga to nyanji ye nanyo bwa koro odare ka ko awna ngayin akramahu kum awla fasamandi ne ala yorola awla ma ba ne ala yorola atkakum we mi ne ala gashi si katme beka ngaw nye kasala kawye wala ma onga jamana beta ni me ko ti do ke fasamandi ne ala bulude aye o mi ngeriye ne ye ne ala dono ye de ka do e ka kisiyate aka du ko ga lalale ne de ya blala o kuma ko e ka o ala barkada o ala kusuma o de be e ka fembay ne yorla ma bay ne yorla on ye haydaraw ye on ye jabu ye on ye nu ye ala ko hey o take ka joro soro ne ala yorola de Muhammad nana famiye o ladigeli isigo da majirala o de sika ke joro ne faya kada ka o de ala yesranya o de ala don ngaw nye kasala kawye ngalo vino ko ala krako bamana nyana o dongano panga purti ano dongli da ano koba kawla ko mamnu yo keba wede ko wanu na dine kono lu bitlaga na ke dine jonjo tabawi khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam bama yana minu ye koba kelawye kabo ko kebaw ko makalo ne na ke islamaya koba kelay evita i jamani mu yeble ama bo lajbe ta folla sa komo do lara kunde komo ra kunde ngana ne islamaya la kira chodi adana ka ko ba kele de kew fogo to ba soro kugura mala kira ka madara kenaka kadaka ala yo famya ni kenya anu dogli minama atla kana islamia kono kana kele deta kaka joro so islamia fana ko ongo no borala ala bi min duri koro dachugo yerala kana ka kibo taki fsa ya yarma de nyoy de ai adon afo akeme ka doke o mingere de nga do fana keme kar sai o fana tebulu o ko dabara de ko aji ga kenyo e nyama yakono li ta'arafu o ma jenje mana shiti de kata ga jama na shito nayo funu nyongora damne fu atimere abena sagi nyomo ala re adabo de kamo qalat la inna Allah alimun khabirun ikado ala de don babay wadugulendo anga febela anga foyte ko do me alala qalat al arabu amanna
larabu ko faun liman yana burshona larabu qul afal lam tu'minu hey amma lemna fulade walakin ga qulu ayafa aslamna aya nyeradi ni burshona larabu minu mi ko fo unala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam umasigi kadina tabulo yira folo onga maganda yele kele anzona an yuru dona islamaro kadaka muhammad sallallahu alaihi wasallam anana magamina nimge ni dafetu be kuyisi sa ko bigoni manga bado yo ko juge muhammad la anna fali daw kabi anakina fo joli ko yo ka sawnga dugula ya bes yingu menni o tasara bere mi jigini e muhammad fe manga o ka tibana kibara na kwa mo ke kaya farabe mo upma dugu bena ka o ka cido mlakana dugu tiya mlakana ko muhammadu eye minge maganga ye fasai masigo ka koy ap mango ne mango kungul latige foga jori o mbaga molo fe gaay ya faru mo fasay anjuru wanga duti o ni ma da zoronna wa duti am la kana opmana ko ni ma ke dine mi ye hu yoru bero ambe nadre ko kechuko nyuma yele anzo namo anna ma nyira dwaro nga oni lemna era lakika mi ye to shido flow o de fara yanno nga manga umine ko juma mi ni o kera o mi yato manga ruko la ilaha illa muhammadu rasulullah de ukma o kibara mi jenzara ka fa chena muhammad to ya mafo ye manga la ya farumo ko chodi ngo maship masigini ni ukma wa ni jeyni ni inanga famote ni nde je famede ninga ko ganya yi koyi dugu ka cide onana ko fudu nana sa karsa kaw nana akuna na kajme ko aname dum hon ka fayno akbara duma seramo o sakif kaw olu ka cide nane sa olu de nana foko anga duti am lakana iga kibara duma mi zeramo anya do ka foy ka fay horonga ga dunna ma kanga dunna mambe kono manga ngolo be tiga fa jolu ma amalo fay ma muhammad mo ke ni famu ye dugumine ku ka sejira kwanzira lobi mi domi ke muso bi mine chawbi kange muhammadu o mo shige amusrati wajira na ki ngala ga chide wan zome nimni yo fa bismillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ubofo abisura selke to jirawla na seli taga jirawla abi rakam fla seli ka jirawla wa barani dugu ka cide unde nana maganda ila ko fe kana ala kramota sakifuka adasero ulu mo sa ulu ko ko anga dugu tigo chena ko iga ko ka danyo ko ma shitna se ka to ko fe ni horaina ni ndambe bara mingara ko nga ko ako ni seri ya bisa kata ko de kadawe alaka ko mo ko chugodi usagiraka ko sagabu ko wa ta faga duguti ko au ka doni mabode ko ne gadine a hera mayoro era de seli la khaira fi dini la salata fi sagabu ko ata fo aka duguti ko anaka ganima ko nyo famo ko ngati sega doni gadine na ko ne gadine tiga ta seli ko hera wure te ne gadine ko ni selite hera mayoro de la khaira fi dini la salata fi ani ce
absira segi katanti ko ko amma damo ka ko ni jora kara ko dine indi se kata tenduringo ko anfanana ketti ko nga lagoshido fasanuti ka ala dana yo difo anjoro bo kamir kambo bara yanga muhammadu we jashile nyanye ngane go kiga dine se kata kuto ko anfanana ketti atlo balawa kabiri ka bobra yanga ine ala kira bina ke ali wulufa mi wode sai ka yo kele defo ko fasanuti ke hala dana kana ke ni jashile nyaite lu bolo ci ni manga ke opma ko ke ko nyuma abi fana jafe ma sama kana ko era fafe ala kira kam nganda ele kirati dugu nana de ka sura besi ngwe mo hoju yaka kada ka be ko maganda mbaw ga to na ko yu kenya ko ma era minana ga tasara make ko fasai nyangala ko edere ma ko tani fama ko te jien dia ko te dloma mi dunuma voddo make mbaga ngono segara dugula muso nyoma mamine chawma mina kusiru muso nyana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kewale rem singa adama de weleti ka ufa kana nuyi kanu kam hono ka jomi ngode ko cugodi an labe ne do kake adama de ka kewale nyuma singa imma nyake ika joyndi o dakura mi wara ka fo aya fanzo na ngal limana yere lagi ka mu soro folo o de ba ka foni qulu amanna fal aslamna akara fo galle mena folo de aya fo ko anzona chenye ko wala ma yadkhul al-iman fi qulubikum ayda aw duskum mal limana soro folo de wa in tutibullah nawye koto ngala tala wa rasuluhu naka cide la yalitukum min amalikum shay'a atina foy bo aw ka keta nyumawna ay alati maka nyumanda yifew abadaleti ika nyuma fitini ati kuna alabulo mimi kuno alabulo katiye o ika wala juguye wala nyuma ngani yatange masaka ke alaba baraji dimo angani yatali ina fa mesumi nane kata akngadi barawatu mami ka kasu nga banan namne ibaye abaka baraji flasaro banami maka sungolo kono odimi maka bo baraji soro masika su odimi maka daga kasenga su baraji fana baka dam abina juru sarale minge abe onda ni baraji doy kadaka ay hakam nga banano odimi maka bo baraji soro onga wale juguma ni yanga niyata akeli amma kayfe ala to jurmu sabe ku nimme ba jira ka fo an adama dinu ngade alay kunna tukura na ya alabatu ka muhammadu labatu ki ka do ka fo kuma la yalitukum min amalikum shay'a ko wole nyuma na atna foy bola abi do faraka de kada ka nyuma ngele barajita inna allahi kado ala ghafurun alayya fa masay rahimun hina jido koray arbade ka bara nyuma ma kito iba soro la hala do baje o dafa bali o dafa la o de alaka ya fay misala mami hiji akadaye nga sema kai ala kara ko sallallahu alaihi wasallam fandangew ngani ngala masangala nyeben na sade ika jumanna hotugu akwala be hiji baraji dimu
sete ga tamaka onga be jumaye e yerma chugoni trabato chugo no mira me mila ala ko fanda aka hiji flare ala re ka turungora anaka hene lahala ya on anamadinu na islamen gona na chana kacha innamal mu'minuna allazina amanu billahi liman yaba ko lakika ko de mo minu liman ala wa rasul naka chide thumma lam yartabu o kofe umasgasga wajahadu we jadiga bi amwalihim ugana fulay wa anfusum ani kunikum fi sabilillah ala tarafa ulaika humus sadiquna walude liman yaba chetu yeruwi maganda la aw kondo sonabi nga makale gala grano fe folo kele la hala warmana ami aw kasabati na kasabati baliado nafulu bomma na amu folo kasira kan nafulu di kadaga nafulu nunguna shide ni nunguna shiba yenye yubo chugomi na fura kan nafulu di alamo ala sirabe cho bebe zega dide foi teneku ala ko ante ebi do wona naga aw mo shiga folo onga ako ma minu ye mumnu yerowe minu le mena ala la kada karala la jarabil minu nana siga ma siga jadu fana willa ko kan na folo yoke yere ko kaga do jadi mina anni bitwala ku yo wira ku fana blawla ngalo ko afode mo le mena wala ki kaw aw tay o shima kala folo wo o koma apma qulu aslamna anyu some ani sona nal hala willa ni dono dafa ka bo afode mo le mena bayre ndogda kere le mania adugumoda aw be adunda idarala ka fo ala be sebe ala alle ko betigi shugo baro duje bado o ala me gadda ala min e nyata law itlo tamma ngana bulo siga magala no ja o le mane adu ala jina janame o chide e gali mane chide na afle ambe fini dona ambe dominika ambe jimi ambe tanya chide jogodi chide ayoro be yaro inyato yoro la e ka dawla dakuri afufo ko le maninya o koray ko fendo bulo tsiga dakata nyetaye limana be gafena beddo go ledo haga dola ngaye ka tashimi ndiri mo alafe hagalima ndira mo alafe o debi tashi sa kana fonni ngoyi ndamen ngoyi na hanni nyetala o de limani hay wona fogal limana fe wona misiga ka ashita nya goro fe abedo go ledo chugo dola o kamo limana ba hinebe alala amma gari bala wanga na tonga da limaniya da ro de la sa anga gatte mawdeka bo fiendo ala kata nye yelela melagaw ka yeli damna vaya o kranga melagaw yeli damne makaw o fana ka be ka do andula ya o sisa iba do bo nene ka fiendo ala doni ngamela halam nabi ko ne fiengu do mulum tude do kamo amagarbe alala wode kelinga monni anye salijo of yitana ba ho fiendo abe yawa amina anda kata nani temioro la wala ma barada la farkulo kono bitu rabbil alamin allah akbar sami allah alhamdu asro ni be yabe oni mi kan nene dila nene de fiendo misaga ulkar jilani akadda kuryami ni aya fa kala ndewni ko awde baraji tigu selbe awde ka baraji la nga aw abdul qadir jilani na nya naw maraji taw nga sellare awde baraji tigu
ukama ko mungara akoma bi senga fem dala bara kono jiri bi dimola nga senga taw ndaro nango Allahu akbar anyebe yetawla andlobe metawla obina foye ngolo kele ka dado dila ona jabu rabbo gafli alaka piya ndabe dila kaba ko anga selu de beti ngana ko Allah akbar shaytana bina kama de atege kana on ba fe aw minu mato sella ni shaytana ba hakli bo shala ka tayoro re abitla ka hakli bo shi shaytana kana abitla ka tana ye yani ga selkele ba absika bar min ja ka ta shaytan shaytana ba titatila ako titati o de sengai baraji de bawni ngaw me diduna de anga kolob la jila aw be kolozela ani sengai nina aw ka daraja de yoyi anyi fiendo yi fanganji de fiendo nga bandon doni metaw kabe menna yetaw kabe yella nena taw kabe nena ako ulai ka musaddiquna الصادقون قالوا لي تشي تقول لي قول عفوا اتعلمون الله بدينكم هي اوبما ايرو بابو ابا على كلا ديننا او دبا على كلا ديننا على دبي او كلا ديننا ترى على كلا ديننا والله يعلم ما في السماوات وما في الارض على اني دون كلا فنا فمنو بسانغلو لا ندو كللا ابد دون على يرو فب والله بكل شيء عليم وفب دوني بابا علي دوني بابا يمنون عليك أنا أسلم أبو وسنو أسلم يا محمد الله يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلام هي أكنا أفابي awasna kalimina ni muhammad la la tamunnu alayhi islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman ako islamya ala kan noro do aya tura koro ikajiya ni akasiya note kana wala de yorla ala kan waso akanga awde kunada akanga awde kunada ka fayil mana dama ngaw bina bo kabine kuna da ko radula sama ne ga hera wa aide aw ka silama ya a hera ti sinimo aga silama bale abun ti sinimo a hera be awdiga annema be awdiga o alay nema sira min do korani edu ne wala o ala de kanga atwadi kuna dassa ka afo ayel limina dimo nga aw bo to e kawbana ne kuna madana kala man ayde bayil law yamun alaykum an hadakum lil iman ala de baw kuna da ka fon ne de le man ya damo o jongala o chende in kundo sari gina so o chende ku ni masalan ahmadiya famu ya fle emiye aye nala menye mo ibi yada kaka fo minu ma famu fo ebo lagushi kasoro baratete ala hinani lade yo madina li famu yali ala ya anema di nena aw munu no ara kele manye mo ibi tage to korfolet op mana to korfol majira egal halan ne ato ya famu egal halan ne ato ay de ala ya turi korode de subhanallah turu ngorodu balillahu yamunnu alaykum ala de banguna da ka fa aw munu me ka kuna foni wara nyumadi da jaluga nabla isat sayaga dine kuna fonuna fo mo ba fo chena nunga wala ga ala ko he aka na wasu na ne de adabo ega chete
enemy ye kalangele ke o kitabu kelen ngala aka chala anga kalawara la mida nga nane ahmadiya famu alami ni abeya kala yara la era nga ibaye na furaka dine o yoro wala wala atiga foi anaga kitabu kalamba anaga atiga foi wala wala kebo o le baro ka fo ala ya kenye koy ha o mai kangi do fere ga yar majidiga iganga doke ibalma ke bana isa ala yedo ni mamina munama se koyi wa itmane flaka dine kurafan dine wala wala la kurane wala wala la kasoro na kira kalanje abinye o ibadula ka fa ala ni che koyi balillahu yamunu alaykum an hadakum lil imani wone ala de kanga wasala ka fone limina damu to mawle mena baw aga limina hera baw ka atu waso kana ne ala la atu waso muhammad la ay ati mo ko na ga limina de hera baw de ka in kuntu sarigina sura ko receti inna allahi kadu ala ya'lamu ghaiba samawati sangulo o gindo minu me akodo golem ko kadu ala bo don wal ardi andu kulo kodo golem nimedon be ala yoro wallahu alam ye basirun yeli babado bima fana ta'maluna aw ka ketawla o me ka fo izula mbe ka limna ba uladi o mun ga limna ba aka ka chuma aka koli kono nana ka mabaw dine ma nyamaw anulu be barula akana terep magone kuma agwazado asro ala krabacha sallallahu alaihi wasallam akana nyongorofo akana nyongo ko sokobe akana to ko ndaw na nyona shaytana darade faka to kan bla nyona opuma ka fo minute kala ga ngalodu de ko kama sulangele ngona ala ko anni kabila fla kala du fla kala shia fla kala abele mena jo ko kana ufle ko anga ko tala de ay ko ka guro la ka kele imba yoro nyini ka bedu ni nyonje anga ni mi nyai kada ka fanga bal no bana kwatu so fiu ko ka jola ko deshi na nyama jora pama o tro karsa e jo tala de ko ni meta ne am bes na ka dogi boy fe ni ne do onga aw tasi ga fa onga srate na yo ke ni nu morala afna ba dabne opma dagra kala ni qur'anu ko ni silamo ye allah dil ka unda ka wale kono go chamambe anga sigida wali jamana ni dugu labi o tiga fiu ababe ke chei nga nanya ala ka lay du ka fen won la anga do ka ko on mi o bonaye anyana ya allah harache o ala ka sallallahu alaihi wasallam aga sahaba ni rom ya ka ho la tamunnu alaihi islamakum ya la ko aya wala ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون على الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ألا يوديك كجابلك وآمنوا الناس أي سلمان نوراترو من ياسرو فتوما كلي من الإسلاموي يكو بيكو يمانغا وتاو تغما وفما بما سوليترا ani maga salama quran no do ko assalamu alaikum o saba quran do chow assalamu alaikum jodi ita fi israni do islam yawa ti do ka fulabne alam me ko kalama ayu ladi mo da afrika saba ko ka pmaduma bode wali doka salamu ya kutsa mo jabi ko boy sa che afi sirani ro islam ya
komi ko karanta bi fana ko assalamu alaikum ye salama ma ye salama ala ko kana bu ida kono de e ba dus ko kono wa wala taqulu liman alqa ilaykum assalamu alaykum mu'minan ay salamu fo e mo e bango jabi kita salama ko kano fo de e doj me salama ko kezali kuntum min qablu aw minhum honno fe bullabi ko awru kunde kafiru yawa ayru kunde kafiru yawa ne ala de nyana mako selema no roda mo upma ibal mado folo wala ma maga mina ne afana sonedu galimana ato joyo do folo kebi bago ga folle na ko islam atwade aya fote asrani ninga ngar kebi ni qur'ana yoda imaye ala kra mo de nge no zedu de nge usama ale fana man nge kala do de la ay chefa kasro chay la ilaha illallah muhammadu rasulullah fo ngare na fo ala kray ande so jale ko kala ko bi kala wala kafir do la ilaha illallah ko nyaado asrane de yafo nyafa ya rasulullah ye ale o fo ka to anyashi mala kramo ala kray chewa koro ko usama in la ilaha illallah kiyama do abikri e yo me adda kono e tle yo me e de tla ko fa ko yer so ngasra ne de kuno ala tla ki che ala kay che ba ko ra Allah shaqata qalbahu e ya du ko rek Allah jawa e ya du ko fara Allah jeni sirando wa e ma me amam fo adala ya me tlo lawa e da yo de o ala e da yorob la auna kana adama de ko duguna ko sege kibo la ala kayan nga mo de ngela kabra bela nga aballa mo de ngela nango mo de ala kra atwadi manga walla da korobala ni ka jonge ay kunyuma ga chodala imsinga aburo kortati kata munuma al kaba kor a jonge ne ngarane karsa debi o karsa de karsa kero yebi ambe ga shere manga ngaw o mi ke o jonge ngele o dutugi nde doy wana sara ba cheta fiya ba cheta bola o ko la da ngira cheni re du chamangono e kadaga de to yem so ni ne korwale e de kale ko yi kirai de amaba ne sara aba so ga na kulula ona nyono ku chayara ala kra aka olla daina ni bebo ke afana yo ke zedu dila wa soro zedu ka mo ya akbara soro ko adinge karsa de abe jonyana maga anya isigatala abe na fruti muso do bolo yi oni mi ni kamma lakodo jonyana ebi fenyini kata apma bo zedu ka mo uya akbara soro maga upma uyu labe ni akuma bolwore kana maga kana ala kra no fe uyu dandige ala kra ko zaidu ko chena ebe nunda ko fan gini rado de ya rasulullah fan gini do ala kra ko mana illa be kata o fe war ko tala illa be kata ma boli ko tala illa be kata e ka mono fe zaidu do gola bayini aita koy ne benin jo yamina ninga ne ni horo nyai dibo mo hor bulu de ala kran ne sujale zedu bulu korta ajira mola zedu ibn muhammad ni bi borala zedu ibn muhammad awolo do kono de ketay afano de ke ala yo da de chi islamiya nana ise daw de ga abunaya adayu kumde ko aka dala denunu ne ala yen ze da kabi o tu ka denye aya bwala o zeidui ale dengene to way usama o de o usama inde wore ni ke kele dola
kafir ga la ilaha illallah rasulullah ngale tala ka fa anis dele kat la no fa ala kray ne fa eta aka dimina ijo joro mina o yala joro o teta zedu yemi me tulo lo de be wasa iba ka sarane do ya du sukun ci gala jawa kiyamo do in la ilaha illallah muhammadur rasul bikri in la ilaha illallah muhammadur rasul bikri no ni la la juguba chama me ala kara nyama ya kono ayi bwala ima ayi cega bo zedu goro nani tede kana na nyafo ne anyama obe wuli fe o sugaro de photo flyer aw kalli maniya ala de ya damo kabla duskuna nga kana ga ma kono ki galli maniya ani ga silamaya ko nafa be muhammadu ka abada annafa kelinde muhammadu ka nawam seedu la tamunna alayhi islamaku ala de bi wasana ka limana damo ala de bi wasana ka amadian noro damo o mi ma amadian noro soro foro ichugo kana la gushi do kai ado bala na famu abiteme ereka wala kerere sabo la dawla kako aw minu ya mene feniye ballighu anni ay la silige ni mohor ami famu mohor fa ay la ta tayarola aga du tayarola ngaruba ghaibin aw amin shahidin ma faye abna ta chila sedomo ko keba ka dine nyira famu katame awka Allah ka chella benu mbe adda chu yara noro bala dine abara aw da ko ne ka kalamana abana abaka munyo mana aw de fe nga ko in larabna ma fana ala tare abala katama awruka oti e ka sababu nyuma ya malde wa chew chama be kama anye afo missionary e chen chamana akana ke ono ke mi missionary e angala side yoro la kuma ko wajibi do e ka beni ala yen siranyani ma facella mo bu sore ka jama kullu minu mini febe ce wala ka cella bino wore de daga dila fana o ngani ibla besabe o kuma bito to korfoti wala kren ne ka saba uladi abna talla se dowmo aw minu yam mene fay ka do ka fo o ba famu katamaka opma imam adiga nora mete chende ebisike ke sobe ka dollo samala ka donnala ngo domine nanano ikado ka fo ala kebe ko da tugo minani noroni ala ko minyo ka boytay iba yo opma ko ahmede boytay o tise ke ka sabo nyuma ya mbalde abada e mi ngara sobe ka na annati opma ba wole ke e bi ka ba yisro ti fo ba le tala nga ni mirare snaki yera bla besave ladabu ni famya ana sana la otike ka do edi alla suma nga bi yera majigi ifana akadiye emini e alla suma ikake benyeke nga ala karayo de boy kungolola kana tani o ya danu kafai konta ga barabi chebulu ama nyina o tala fe ale imam madiga noroy o famia no ya nene aw mununye atla ga logi do ngana ko alla se baw ni yono yer majigi alaka no ya bele jeli o mawka soro anyuru ga jama kullu fami sira minunye to koray karsa benye la hala bela ni missionary nyebe o ma la kamale bay ere kanga ken suya koy era bini jiya saw ani bekra era ka bekari ko fe la otika kuna jaye fo chew ka soro ere atwade fo ere ba fo a numbene kera fato ya kera fen fen o ma jira ka fo alay iga bara barka alay deme ye suratu
bina ni konondona no suratul hujurati ale bana ni yoroina la ba sami hakli jigi ke inshallah aw bado seli akasru ni dafa kera biye mo wan segi na dafara koni bite tarata ya bite tarata ya ay bite o sini ngone mo kono da koni ay ba sini do nga ma fa mo la somi seli bani oni jalsa de bi do nyona kulukuru kamo jalsa bomo kawo atrasporo tagasegi kemesegi ani bulo fra kemafla sungolo musakaw ano ogwama purtu abina fo do nyine me wa e garo sungolo bana o do kun ni selegara alamsa mi dawka o de kulugorota kada ga jalsa ne juma himaye o ma don gele bewde be seli ani anga jalsa bacce kulugoro o kama bama ko kaw akame ka transport kuna foni 10 minutes ma na nyenyini ni we labe mi ngaw ye ma kelengele kata kulugoro ka segi keme segi molu binata atoydi dalaya ni taga segi kira keme segi ye kile saba minata ke nyera taga na ke ndara beke u fete kuma kema flangele kibi o iga buluma faray no garimo no ma garimo fasai opmana ni mamin da sarama ke ni ma farati ni seli jimina ibito seli folula opmana ibina nyine transfer ko gore ni ma nyana mo ka boyisa anama de tamangwa tegamo ma nyini lama ka ba belegele be bege oblay ngol la kan ga transport sara do ya sara chama sara misero minu bana ba yoro wero la afana ka hagli jigi kay aka mo wala kada ga singole me bekuna ale ke me ka bega feno tlayla folo am moto ya le buloni anema bay a hera bay jeñoña ina fo minu me tika fula ñobe o fana bi ke adama jeñoñi so na bina fara ñona abto ga mir ñona aka taji seluni wurdula a ñep me ñona ni kalo sara bebi ate marabanu na ñona zora jomi ama to marabanu ta to be fara ñona ñoñe wara bina ke masaw do may o kamo abdo krengerlinge ñoñe kasroka kanu tega do ñomulu kata ñina ala fe ashi kono aka chama noya ombele jele alibi anga do be lame ba bele jele nye ani minu wana bi wele uke ngaw tisiga do o koni o de kashiga cha amba ke chugo kami do ngandi siga do abi ga chugo di o te am noy ngami do ke mama bo ke ka braji be ala bulo minu misira do fana alhamdulillah malamini dugure ale ga wure gunana sa ka wodai jidu musanamba sama kani assalamu alaikum alhamdulillah awale gawami bawa sanamba satama wakar samari sanamba kalau tile jole biye tan zegi Masya Allah. Isa magay.
Marhaba, anu baraji. Inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Allah. Inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Amin. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Amin. Sama ke? Anu baraji. Inshallah. Amin. Amin. Allah. Aha. Allahu Akbar. Inshallah. Baraji. Sama ke kami jitin befo. Anu baraji. Inshallah. Aku disa. Oh, nala sonamo. Aga ya, nala sonamo anjuru bina se. Anu baraji. Sama ke? Malam ini ada pesan itu. Malam ini dulu, apa? Assalamualaikum. Oh, susah. Boleh kawami? Jalan. Bismillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Bravo. 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 Insyaallah jalan. Mau bela jenis. Nin tu ye an balima dɔ ye Kucala. Ya, Kucala. Assalamualaikum. Boleh kami? Kami? Aha, bismillah. Shah Sharif Haidar. Inshallah. Global, inshallah. Inshallah. Amin. Inshallah. Inshallah. Allahu Akbar. Inshallah, nakbal. Alaikum salam. Audu Demba. Jazakumullah. Assalamualaikum. Aku Demba, bismillah, fadal. Allah. Allah. Inshallah.
Jazakumullah. Awo. Inshallah. Ya boleh. Tak. Awo. Jazakumullah. Inshallah. Jazakumullah. Demba Abdou Demba. Ayo. Alhamdulillah. Boleh ada mami? Nampak sudah fadal. Insyaallah. Alhamdulillah kerana insyaallah. Amin amin. Keju alam tak lejo pasti insyaallah taala Allah memang lagi. Mari pun Watina, Assalamualaikum. Ayo. Insyaallah. Alhamdulillah. Awo. Insyaallah. Awo. Insyaallah. Amin. Insyaallah. 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 Awo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awo. Insyaallah. Awo. Ini. Balik. Jawab. Bayo kam voilà. Ame fana ni alamini bela jele fo dora bayo ka dakurunyaw sumana marakungo foli bebe inshallah taala foba on fatane do assalamu alaikum marfoba Alhamdulillah. Boleh apa? Misalnya, marfoba foba do kompon sama sembilan. Insyaallah caranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah caranya sesuai. Amin amin amin. Amin amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Insyaallah. Allah. jazakumullah foba foba anu baraji kam songa befo fana ka befo mode amadu kaka yere kay cey inshallah anu baraji 27 Assalamualaikum. Ini Kak Bomi. Kamu Kak Bomi? Kamu?
inshallah. Telepon tiga. Aku coba di. Apa? Alah. Karena kamu doa. Masya Allah. Ngejuru alsa label Halo, assalamualaikum. Sita. Cendo, kulubali, masya Allah. Ada jadi. Ala kahina Jafar lah, ala kahina Fawakala. Allah, Allahu Akbar. Ina folfon domay Umar Jara. Folfon Jafar kadimaya insyaallah. Jazakumullah. Kami setaka befo. Foli be almamiye an dugutigiw an ka foli b'u bɛɛ Umar Jara n'an foli b'a inshallah Jafar ka dɛmɛ a kɛrɛnkɛrɛnyana hali bi Ala ka hinɛ Jafar la. Ngejuru alsa label watina inshallah watibara sate. Taniya. Ngejuru label rajo Rabu FM sampai bismillah. Alhamdulillah. Inshallah. Inshallah. Allah yaj'al. Allah. Amin. Inshallah. Anu baraji. Bobo jelas tu. Tiga. Assalamualaikum. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Abang kawami. Misango. Kawami. Bismillah. Kuma bismillah an bala. Inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti alhamdulillah. Inshallah bayar.
Ajaran yang itu. Allahu Akbar. Abo. Ani baraji. Jazakumullah kami suka befo. Sikaso duba kono ana burhi kono anga fulbe be. Siso ka demaya siga demaya anga fulbu ya albe alaka hina taba bela. Fama. Anga fulbu bela ne watina Halo, assalamualaikum. Halo. Jingonde do. Dimani maiga. Inshallah. Mina. Amin. Inshallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mina. Salim. Jazakumullah maiga ana baraji. Kami almamfo sako. Atila makadoko sungalo nafla yɛrɛ sekinde nga na tugura ɲɔgɔnna ne ma kɛ kɔlɔsilikɛba ye tɛ se ka faamuya sɔrɔ a la bilen. Safo jɔko 4 ani safo bɔra ye jɔko 2 misɛli ni y'o fara ɲɔgɔn kan o ye 6 ye. N'i ye nafila yɛrɛ o jɔko 8 ni y'o fara o kan o bɛ taa bɛɛ 14. N'i ye sabulu witiri 3 fara o kan a banna o ye 17 in de ye. A bɛɛ ye kelen ye a dada cogo ɲɔgɔn kan a n'a bɔ cogo ɲɔgɔn na maa caman t'o de dɔn n'o tɛ a bɛɛ ye kelen ye. Safo ye jɔko 4 ye o nafila ye jɔko 2 ye n'i y'o fara o kan o ye 6 ye. A b'o dege fɔlɔ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka 8 in kɛ sisan. Nka ni maa min sera ka safo seli ka sin ka jɔko 8 ni safo jɔko 2 fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛɛ 10 mɔ. N'i taara sabulu witiri jɔko 3 fara o kan a bɛ taa bɛɛ 17 mɔ. A dada cogo ɲɔgɔn kan ani min ye maa caman t'o de dɔn kɔntɛ a bɛɛ ye kelen ye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamualaikum. Boleh kalau ini? Tadi kita sudah. Najo. Charo najo bani. Najo. Inshallah. Amin. Jazakumullah ani baraji najo. Ani muro Traore ka bɔ Baginda fana wele kɛ ka dɛsɛ a donga ko. N ka foli b'a ye. Goro fana bɛ ten fɔ Kabala ani Seydou Touré an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔw donga ko a ka ŋaniyaw b'a nɔ na inshallah. Goro muro Traore ani Seydou Touré. Bawa Kante ka foli bɛ Ala ka i mɛn ka lamɛnni kɛ. Kɔrɔla sanaba kɛni a tɔgɔ sɛbɛn kɛni ale ye wele kɛ. Muhammadu Fofana Nimisat i ka foli bɛ inshallah taala. Bi bɛ bila fɛngɛ la bi. Assalamu alaikum.
Waalaikum salam. Alaikum. Ada kabar mi? Oh, sebab yang si bismillah. Ah, si. Allah. Corba tara. Allahu akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah taala. Oh. Insyaallah. Si anu baraji. Ala bi ala ka hina corba la. La ka daros ma. Insyaallah. Si, baraji. Ala ka hina corba la ka daros ma. Si, jazakumullah. Ni tu inspiration ko bi. Ala ko bi. Matina. Buya fana akara cogodi nyono ngaw. Alhamdulillah. Awa, bismillah. Awa, ibara je shamu. A fol ko nyono nga be boyele na kat demba ya nga fol baye. Jaranye. Iran tel so anu baraji kam nyono nga bele jele ko. Nyono du ko na nyono molo do kan. Molo do bamana anu molo ka nga fol ba bele jele. Jazakumullah fane anu baraji. Aywa dakriyan labaw na sa o ye duwaye albi ka nyeshin jamana mo. Kadaka ambe be jamana de kono kuma jamana ka here e ambe ka here amani na ala fe saw mina ni beni kilinya ani daha ala ka o saw kenyo ka di jamana da so mo no kera o ye ambara ma korba minuna no be du ko jugoro bi ulu ka lani tafsir ke baw aw be ala karana ambe do mine kalola o do mine kalo a shutan lama wala matle lama mi bora no barka no here no yafa ka bo tawta amo de kono kata wo be kremi wona ka alaka kredo alaka kana do no qur'ane sikana e tafsiru kana ya rabbi walla horma fennu barka kamo amani ala fa aka an wajrumu yafa aka hine malla assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ni anga nalsim subado e Mariam boleh insyaallah taala. Foliga masha Allah wakuni masha Allah Allah membawa insyaallah